Evo sada šanse za Modrića. Modrić je sam. Modrić ulazi. Modrić. 1-0. Hrvatska vodi. Modrić. Starti snova. 5. minuta i vodi Hrvatska 1-0. Sam Luka Modrić 1-0. Vodi Hrvatska u 5. minuti. Kako su lagano i jeftino primili gol Mađari. Ne bi mu bolje dodao loptu ni neko od igrača Modriću. Na drugoj strani prilika za 2-0 i Petković fantastično. Bruno Petković petom 2-0 vodi Hrvatska. Još jednom su upecani Mađari u greški. Evo šanse. Kakav gol majstorski Petkovića. Opet su, čini se, pogriješili Mađari. Vidjeli drugi gol u 5. utakmici u kvalifikacijama za ovog momka. Nevjerovatno. Ubače prema Petkoviću. Hoće li? 3-0! Hrvatska u 42. minuti dolazi do novog povećanja vodstva. Opet je na pravom mjestu Bruno Petković i to je lijepih, finih, zaista sjajnih 3-0. 42. minuta. Perišić, opet greška, 3-0. Pa ovaj mora sam izaći, Tamaš Kadar. Pa ovo je grozno. Ovo je grozno. Vidim, sav je istetoviran momak, mogao bi dodati neku tetovažu sa ove utakmice, na primjer.